umzuzu ngekade bekhona kuqala yo nganto ke ngisanda ukuphuma phakathi ngisanda ukufika ngile dawo bese ngiqala ukupheka lapho ngokufika inkonkwanyana athi gogo ngisibaleke ngithi kubalekwane athi asibaleke gogo ngivele nathi nje lapha eminyango ucaca umseba isicango ukungena ngaphakathi kiba sicindezela isicango sisicindezele isicango athi gogo asibaleke hayi ngithi alinyezwa ngamazinki ngoku nasiphuma yo ubona nje amazinki aphephuka phezulu amazinki angangidangele ngathi ukuthi ngibonile nansi enye into umba ntamba uvele kwaduma nje ngathi kuzisigadla basisiwe mhlawumbe sisahleli sidla umntana sesithi nanga amazenke esiza amazenke angapha ngaphezulu then ke sabe wabe bephuma abanye bebaleka bengishiya ngapha endlini kuvele kwaba yilonto nje noba ithatha no 2 minutes. Now ngitshintshe ibhedi ndibe ngakwecala ndiphumile ekamereni yami ezinye nazi yakola cala abantwana ndithe baqongothele ilento izenke babeke amatyeni sikwazi uba masilala. Uba yenzekani kwenzekeni ndiyayibona imizi iphephukile izindlu zezinca imkilinca imizi eminye ke iroof yonke kwaze kwawa nophahla ihambele ke yonke le mizi ndifuna ke ukubona ndizibonele ndithethe ngento endiyibonile. 13 houses were damaged. So we have discussed with the district municipality. We are going there now and we will then discuss and find the mechanism that we can actually use in terms of assisting. So it's quite a bad situation as we speak now.